Mosadi yo matla metlo. O bona ke mang? Morena Jesu o ne a sa batho go tsamaya le mosadi o seng matla metlo. A virtuous woman. Bible ba ne ba mo direla ka se ba ne ba nna le sone mo matsogong ka ntlha gore ba le matla metlo. This is a virtuous woman serving Jesus. So le o khupile o utlile botlhoko e le kete gore pelo e robegile, pelo ya rota e ke tota robega o ne mo mangoleng o lele. But you need to ask God for this moya o sa siama o tswele pelo ke kgona go ka nna mama yo matame to gape. I know we didn't just blink in the journey. Let the people just give up on their children. It just didn't start like that. Something was planted on